Zdravo! Moje ime je Ivana i u ovoj lekciji razgovaramo o outsourcingu, odnosno o podizvođačima. Podizvođači su drugi preduzetnici ili firme koje vi kao preduzetnik angažujete da zajedno sa vama učestvuju u proizvodnom ili uslužnom procesu. Zašto preduzetnici odlučuju da se oslone na podizvođača? Takav pristup zapravo može biti vrlo štedljiv i trošiti manje vremena. Podizvođaču se možete obratiti kada ustanovite da će određeni deo vašeg procesa poslovanja lakše ići uz pomoć druge kompanije. Ujedno se zaposleni mogu posvetiti ključnim aspektima posla kada su neke obaveze poverene drugom. Uz to, još jedna korist se može naći u podizvođaču, a to su veštine i iskustva koje ne možete naći unutar svoje organizacije. Neke od mana rada sa podizvođačem su bezbednost osetljivih podataka, komplikacije u sklapanju ugovora ili loša komunikacija sa drugom stranom. Navešću vam jedan primjer iz prakse. Kada smo za Fashion Week radili konstrukciju veličine 8x5 metara, angažovali smo podizvođače za izradu te konstrukcije. Problem je nastao kada sam insistirala na ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji koja definiše prava, odgovornosti i obaveze. Mnoge firme u Srbiji praktikuju da posluju bez ugovora, samo na reč i dogovor, ali je na vama da objasnite podizvođaču da ugovori služi tome da obe strane budu sigurne i mirne, kako vi, tako i vaš podizvođač. U ovom slučaju meni je najvažnija bila bezbednost velikog broja ljudi koji ulaze u tu gigalomansku konstrukciju. I apsolutno sam insistirala na potpisivanju ugovora koji je sadržao stavku o bezbednosti. Bez njega ne bih mogla mirno da spavam. Saradnja sa podizvođačem je često jako korisna i možete puno toga da izvučete iz ovakvog pristupa. Treba imati na umu da pored benefita saradnja sa podizvođačem ima i mane.